Assalamu alaikum, hurmatly mekendeshler, tuğandar. Bugün 20 iyul Arslanbap ayılında жүрөбүz. Эс салуу борбор. Bugün Arslanbapta жайма базары болот экен. Ошону силерге жалаң тартып, бааларын тартып өтүп кетейин, туғандар. Сиздер видеобузга алдындан лайк кнопкаңызды аябай басып кетиңиздер. Каналга катталып алгандар каналыбызга катталып койсоңор, ушундай сонун так маалыматтарды биринчилерден көрүп каласыңар. Иншалла. Tegile. Assalamu alaikum. Kançadan sizde zira oldu? Bağları kançadan aytayım. Ziravallar 20. 20 son stakan ha? 20 sondan stakan eken. Tak, dağım neleriniz var? Oşondan maktanıp aytlayın da. Sizi takmayın da. Hama yok var 20 sonda. Baya elinde hiç evini itiraf var. Hamma yok var. Var köp. Har kanday dağrı, bergeler alsa boladı ha? Ne? Bazarga girer işte mi? Sayın boyunda ecemde şunday dağrılar satırken har kanday. Şu ecemden birinci başladım tartıştık jalan. Pripravalarını, dərlərini. Rahmat. Bazarda girip tuğanlar sizlerge görсөтүп өтүп кетейин, ha tuğanlar endi. Kettik. Бул жакта мына көрүп аткан болсоңор, ар жакта яйма. Шаардан келишет экен, башка шаарлардан келип, ушундай сатып кетет экен да туғандар. Бүгүн 3-күн болсо, 3-күнү мына пайпактарды тартып коеюн азыр сиздерге көрсөтүп коеюн. Буга канчадан пайпактар? 20 сом жалаң. Каркы 10 сом да. 10 сомдан пайпактар бар экен туган. 10 сом. Детский экен да бул, а? 20 сомдук мына взрослый аралаш. Жалаң детский. Аралашпы? Взрослый ем бар, а? Взрослый, детский, подростковый тугандар 20 сомдан. Мына пачкалап алсаңар ам болот экен, а? Бул аял кишилер кишекили, э? Аял киши. Аралаш болот экен бул. Мына оякта эркек кишилер дагы турат. Шундай 10 сом 20 сомдан пайпактар дагы бар экен. Сонун кеттик көрөлүгө кандай дагы нелер алып келишкен. Так, бул жакта кийим сатат экен эже. Мына кандай кийимдер бар экен. Сонун распродажабы бул? Распродажа. Бааларыңыз канча сомдон канча сомго чейин эже? Бааларым 100 сом, 200 сом. 50 сомдон башталат экен, ооба. 50 сомдон башталып. 100 сом, 200 сом. Har qanday kiyimler var ekan bu yerda. Распродажа болуп атат эжемде. Так, сонун, сом. Ооба, ашына айттым, среда күнү бул Arslanbapta яйма базар болот экен, ар среда күнү şu yerде болом дейт эжем. Так, бул жакка келсек, ол бар экен, har qanday. Ака, бааларыны айтып бересизби мага? Канча сомдон мына тапочкалар? 400 сом, а тапочка? Мына детскилерчи ака? 320 сомдон. Да, X Danyar деп, жоқ, YouTube каналы. О, YouTube'дан көрөсүз, мен көрсөтүп коем сизге. Так. Кабишти баасы канча сом болду? Var 300 сом бар. 300 сомдон, а? 300 сомдон. Так, мына тапочкаларыңыз канчадан? Детский. 180 сомдон. Так, ушундай тугандар. Бул жакта босоножка тапочка алып чыгат экен балдар. Ар среда күнү келесиңер, 3-күн. Ар 3-күн ушет экен. Кроссовкалар канчадан мына? Кеталарчы ба? Топ тепкен. 750 сомдон. 750 сомдон. Кроссовкалар дагы бар экен. Так, кегиле дагы кандай нерселер сатат? Айтып көрсөтөм. Нелери бар? Не жок? Ошондагы силерге. Азыр базардын ичиге кирип кетип атабыз тугандар. Базардын ичине кирип жалаң жаймаларды көрөбүз. Так, тугандар кегиле базардын ичине кирип, ачылып атат жайма базар. Ошону силерге жалаң көрсөтүп өтүп кетейин. Нелер сатылат? YouTube ака, X Danyar деп. Жаңы чыкты бу. Жаңы 2-3 ай болду. 2-3 ай болду. Так. Мончоктор аябай көп экен бул жакта. Мына биринчиси шу курут шириндиктен башка. Assalomu alaykum эже. Бааларыңыз канча сомдон? Айтып бересизби бу жакка? Сиз тартпайм баары келелиң. Так, канча сомдон куруттар мына бир сеттен айтам. 380 сомдон, а? Мыналарыңыз кандай? Райханбы? Ооба 500. Райхан 500 сом. Бул кандай куруп? Чөй куруп канча сомдон? 500 сом. 500 сом. Так, дөлтө. Канча сом? 500. 500. Так, копченый? Копченый теле 500.
500. Bir değil eken ha, 500 so'm eken. Narxı 400 so'mdan eken, 380 dediniz ha. Tak, kantarga gelsek, nolar qancha so'mdan eje pashka? 100 so'm 20 штук içinde. 20 shtugi 100 so'm eken kantar. Tak, jalan ha nolar. Tak, no kichinekay qo'ros kantarimiz qancha so'm pashka? Ha, danasi 10 so'm. Bir danasi, bir shtugi ha. Shtugi 10 so'm eken tug'anda. Tak, bu жақта Arix. Qanchadan bularınız pashkalar? 20 so'mdan. 20 so'mdan. No, pashka salingan qurtlarınız qancha so'mdan? 100 so'mdan jalan. Jalan 100 so'mdanmi? Упакованный dag'i bor ekan. Qaraqat. 300 so'm kilogram. Olma bu? Olma. Olma qaraqat. Örük var mı? Örük çok ha. Alma qaraqat 300 so'm kilogram deydi. Rahmat. Rahmat edi. Tak. Qantarni bolalarni bildik. Bu жақта Detskiy ochilib o'tayotgan ha. Bolalarınız qancha so'mdan qancha so'mgacha aka sizda? 80 so'mdan 400 so'mgacha bor. 80 so'mdan 400 so'mgacha ha. Jalan Detskiy sotasiz? O'shanday navrat. Ba, novorождёнкалар. Hozir ko'rsatib qo'ying-da bu. Protein ochilib o'tayotgan. Tak. O'shanda. Nolarınız qancha so'mda? 80 so'm, 50 so'm. No, 50 so'mdan ekan. Tak, paypoqlaringiz qancha so'mdan novorождёнка? 3 shtugi 100 so'm. 3 shtugi 100 so'm. 3 shtugi 100 so'm. Ma, детский shapshkalarıngiz qanchadan bo'lsa? 100 so'mdan, 50 so'mdan. Tak, nolar 50 so'mdan ekan. Kichinekay novorождёнкалар. Nolar 100 so'mdan ekan ha. Sonunları var ekan tug'anlar. 100 so'mdan. Rahmat aka. Tak, detskiy bolalarni bildik tug'anlar. Buni ayol kishilarning kiyimlarini tag'ib bilib o'tib ketaymi? Tak, eje. Endi ejem bolalarni bilamiz. Qancha so'mdan, neler? Tak, boshdan boshlab eje buni ko'ynaklarda ham bilmayman men jinichi. Mendan tartib qo'yish. Bolalarınız qancha so'mdan? Atlarini ayting, materialini ayting ayol kishilarga. Biz bilmaymiz da. Bular shtapel Bishkekniki. Aha. 46 dan 50 gacha razmer. Aha. So'mi 750 so'm, 700 dan kam etib beraman. 750 dan kemi var ha? Bular cho'ngroq ayollarga, Aha. 50 yosh 60 yoshlarga, enelarga. Aha. 50 dan 60 gacha razmer 750 so'm. 50 dan 60 gacha 750 so'm bahsi. Tak. Bular o'rta yoshga, Aha. 50 yoshdan shu 55, 56, 60 yoshgacha ham bo'laveradi cho'ng ayollar. Bu jalan shtapel emas. Bor shtapel hozir sezonga. Aha. Bularning uzunligi yergacha. O. Ha, uzun bo'layotganda. O. Qizlashgacha 600 Yosh qizlarga 600 so'mdan ha bu? Yosh qizlarga. Yosh kelin qizlarga 40 yoshgacha. No, tizedan ildi bo'ladi. Ha, tizedan ildi bu. Shtapel тоже. Tak. 50 dan 60 gacha razmer 600 so'm. 600 so'mdan ekan. Na, rasvetkalarni ko'rsang. Moda bo'layotgan. Tak. Qimmat. Aha. Qimmat toza shtapeldan. Tak. Bularda Bishkekniki 46 dan 50 gacha 800 so'mdan. 800 so'mdan. Qizil, sari, qora, Rasvetkalarni ko'rib turasың, ara mana. Oho, o'shuncha ko'p ekan ha bu. 800 so'mdan dedingiz ha bu jangi modelda. Bular jalan 800 so'mdan ekan. Bular 52 dan 58 gacha cho'ng razmer. Tak. Yosh kelinlarga seta bo'ladi, bolayimizga da bo'ladi. Aha. Jengderi chiqqanaqacha. Aha. Etegi tizedan oldi. Tak. Bas qancha so'm o'shin? 650 so'mdan 3 reseptasi var. 650 so'mdan ha? 4 reseptasi var. So'm genda. Bular bütün şu 52 dan 58 gacha. 600 so'mdan dedingiz ha bular bağlarını. Razmerleri jalan var sizde. Var. Tak, bunlarınız kichikneki. 50 gacha kichikneki qizlarga, yosh kichikneki. Yosh kelinlarga. Joluqtar menen. Ha, joluqtari bor ekan mana tug'anlar. Uxti komplekt. Joluqtar menen 600 so'm. 600 so'm joluqtari meni ha bular jalan. Bular uyga getiren genen ko'ynaklar tizegacha. Aha. 50 dan 60 gacha. Bishkek тоже. Shtapel. Nakera setkalar. Uxti. So'ming gene. Tak, bunu bas qancha so'm bu 500 kichik? so'm 450 gacha. Uyga kiygan ha 500 so'm 450 so'mgacha. Sonun necha? No, emi ne deb qo'ydi? Ishtan deydi. Ishtani. Ha, aytavering ishtanlaringiz. 100 so'mdan ekan ha? 750 aja. 100 so'mdan ekan. 100 so'mdan bular detskiy shtab emas. Bu, ha, detskiylar. Detskiylar 2 yoshdan 5 yoshgacha. Nanda cho'ylat. Aha. Bir bet materialda jirtilbaydi tag'i.
Sonu? 100 so'mdan bular. Ha, çoğunlar kançadan Çoğun oldu? ayollarga, kempirlerge 150 so'mdan. Kempirler 150 so'm. Aha. Çoğun rasmi. Yaş kızlarga 250 so'm, 800 so'm. 250 so'm ha, yaş kızlarga. Bular 250 so'm. Material ham olib kelasizmi? Bu göynekler. Ha, göynekler bu da. Göynekler rasmi. Tak, eje siz 3-cü günü Arslanbapta turasiz. Başqa gündөрү qaqda bolasiz? Bazar Qorgon. Bizde Tak. stoka jaymada. Jaymada, oşu gündörünü aytып koysanız reklama bolуп калат да sizniki. Ленскийде понедельник күнү, Так. Базар Qorgonда воскресенье Так. күнү, вторник Маданиятта, Ага. четверг Кошкаратада, Ага. пятница Сузакта, Aha, суббота Кошкаратада. boldu. Rahmat eje. Şu Халаттар барынан. Супер халаттар. halatыңыз qancha so'mdan eje? Деп код халаттар 500 сомдон. 500 so'mdan ha bu. Өчүп болгон чөйл баганы. Арзандары 250 сом, 350 сом. 250 so'm, 300 so'mdan ham bor ekan, 350 so'mdan ham bor. Tak. Мындай оронгон кыз келиндерге жолуктар бар. Жолуктарыңыз qancha so'mdan shu o'ronganda? Bu hali baya готовый-бу? Shunday kiyib oladi. Кийип алат мына. Qancha so'mdan bular? Ичинен кие турган, сыртынан кие турган. Мына комплект 350 сом. 350 so'm ha? Aha. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi klassning qizlaridan mına. Ha, bu yosh qizlarga ekan-da. Mektep Ha, mektep qizlariga. 250 so'm. 250 so'mdan. 250 aja. Sonun nece rahmat. Kiyip ala turganlar. Oran bo'lgan kelinlerge dile 150 so'mdan. Wow, sonun kendim buldu. 150 so'm ha? 150 so'm. Ben jalan material, jalan ko'rsatib o'tib ketdim sizlarga. Rahmat eje. Shunday kiyimler, ayol kishilar kiyimlarini da tartib qo'ydim sizlarga. Emi. Baldarnikini tartamiz ha? Ukas sizga bundan buyoq, bekin. Al baldarga ishtanlar. Senalarni bir chekkadan aytib bering, keling, uka, shoshmay. Bunalaringiz qancha so'm, qayerdagi производство o'shunisini qo'shib aytib ketaylik. Sating-da maga. Sating, men keldim olganda. Kamera. Давай. Yo'q, o'zi jalab atdan. Tak, emi baldarni erkek kishilarga ishtan futbolkalarda bağlarını bilelik ha, Cem'den tuğanlar. Keling, assalomu alaykum eje. Başladık. Bir chat'ten ko'rsatavering bunday. Buna'nın var, uka, buna mancha so'm, nerdiki deb. Kir desangiz girib ko'rsataman. O ishtanlar. Ishtanlaringiz so'nimki. Bu internetga eje. YouTube'ga. Aytaylik eje, qancha so'mdan triko bu muskoylar qancha? 350 so'mdan boshlanadi. 350 so'mdan boshlanadi ha? 650 so'mdan, 450 so'mdan. Buna 450 so'm. O 450 so'm ekan. 450 so'm. Bunalar 350 so'mdan. 350 so'mdan Bunalar ekan. 700 so'm deylar. No 700 so'm. Bu Bishkek ha, jalan ha sizda? Bari Bishkek. Bari Bishkeknikini ko'rsatamiz. Originallari, turetski tikalar. Turetski tkань ha? Bunun so'mdan keyin qancha so'm shuni bos? 650 so'mdan beryapman. 650 so'm Jordan ha? Jordan UC var ekan. UC'lar ham 650 so'mdan, turetski materiallar. 650 so'mdan mı? Varsan ekan. 650 so'm. 600 so'mdan, bular super podrastkoylar. Ha, bu podrostok. Podrostok 600 so'm ha? 600'dan beryapti. Originallari. O görünüyor. Ana detski nima podrastkoylari bor, mana 400'dan. Arzanroqi bor. Va, mana so'nimkan ha, eje? Reebok'imiz. 400 so'm ha? Ova. 400 so'm podroskoy. Podrastkoylar. Nike'lar. Ova. Sonun tak futbolkalar, şortalarınız qanchadan bo'ladi eje? 550'den başlap 250'ge çayını var. 550'den başlap 250. 250 so'mdan, bunavi Jordanlar 350 so'mdan. Bunalari 250'den hala doktor. Hala doktor 250 so'mdan ha? Ova. Sonun. Ammo futbolka hala doktoringiz qancha so'm? Podrastokmi bu? O podrastkoy hala doktor tetishnilar 400'dan, bunalar 350'den. Bunalar 300'dan berotamiz. Buna jokerlar. Joker qancha so'm? 450 so'mdan. 450. Bu взрослый ekan o'sha. Взрослый, ova. Взрослый ham giysa bo'lar ekan. Tak, arkada no futbolkalaringiz sonun köynekten başlaysınız futbolkadan beje. Mayli. Göyneklerim bunalar bunlar muskoy varatni göyneklerimiz 550'den berotamiz. 550 so'mdan ha köynekler. Buna kandurlarda 650'den berotamiz. Jemperleri 800'dan. 650 so'm. 800 so'm jemper ha? 800'den jemperleri. 650'den kamziri. Kandurlar o. Futbolkalarınızçı? Futbolkalarım adı. Futbolkalarımız var. 700'dan 650'den. 700-650 so'mdan beretken. 500'den beramiz. 550-500 so'm alar. Buna jeng uzunlarım var. 650 so'mdan turetski tıkanlar bular. 650 so'mdan ha, jalan. Turetski tıkan dediniz ha? Baya производствосы Bishkek. Bishkek bardығы Bishkek.
Bardығы Bişkek tuğanlar. Ana futbolkalarım 450 somduk. Bişkek uyan. Haladoktar. Tetişni haladoktar. Haladok mu bular? Haladok. Kubuşkaları yan var. Ha, Buna göyneklerimiz 450'den. 400. Wow, sonun gene bu. 450 som dediniz ha? Sonun çıraylı ekan. Tak, bu жаққа өтіп мына шарварларды тартып қояйын. Halvalarımız 450 somdan 400 somga çayın var. 450-400 som ha? 500 somdan cinsa şalvarlarım geliyor. Cinsalar 500 somdan ekan tuğanlar. Cinsaları 500 som, bular 450-400 som. 400'e çayın. Tak, şımlar var ekan. 650 somdan. Şımlar 650 somdan. 600 geçen veririz. Sonun nece? Taşı tamam. Cinsalarımız Cinsalarımız 1000 somdukları var. 800 geçen beri turganım var cinsalar. 1200 somduklarımız var. kaç sos var şu Hı, o var. Şularımız kımbat rafından. Bunlar hali vafilinen dep koyuyor. 1000 som, 1200 som, aşınday bolotken de 800 geçe. Rahmat ettim. ettim. Tak, qaysı күндөрү qaysı жерде болосуз? Айтып коюң эми siz. Biz Понедельниктен баштап Понедельник günü demel alıyoruz. дем аласыңар. Ananın вторник günü medeniyette bolot. Маданиятта вторник күнү. Sırada Astanbap'ta bolot. Sırada Astanbap. Четверг Koçkat'ta da bolot. Четверг Кочкарата. Ananın cuma günü Cuma Bazar'da Cuma bolot, Bazar Suzak'ta. Suzak'ta. Şamba günü Demel Karasu'ga barabız. Kara- Воскресенье Bazar kurganda bolot. Болду. Ошону айтып жалаң көрсөтүп койдум. Эжеми ошол жерден тауып, мына ушундай шорто шымдарыны алсаңар болот тугандар. Бул Яйма базарда жүрө тургандар. О, Zarak verir. арзан скидкасы бар. Дагы скидка кылып берет экен. Рахмат эже. Рахмат. Так, бул жерде супер распродажа. Айта бериң, кандай нече пулдан болуп атат акчалар. Super распродажа. Шорталарыңыз канчадан? Şortalar 200 som, şımlar 300 som, futbolka 150 som, 200 som, 300 som. Кымбаты 300 сом экен да сизде? Эң кымбаты 300 сом экен. Мына халадоктору 300 сом. Мыналар 300дан ба Адидастар? Adidaslar 300'den ha. Ооба, ушулар 300 сомдон экен. Так, трико шорталары бар экен. 200-250 сомдон тургандар. Кайсы күндөрү каякта болосуз ака сиз? Понедельниктен баштан? Понедельник. Üzgün. Өзгөн, аха. Şamalsay. Вторникпи? Понедельникте өздөбү. Özünde. Так. Şamaldısay. Zılcar. Suzak. Ha, hayır da ayıp vereyim sana. Жок, сиз күнүмө айтың да бул. Her birine ayıp vereyim mi? Мындай, понедельник күнү эмне жерде болом, вторник эмне жерде болом, баягы клиенттерге интернетте көрөт да муну. Vtornik madaniyat. Аха. Aslanbap. Sırada. Сонун экен, 300 сомдон футболкасын карап койгула. Вообще мощный футболка экен. Жума базарга ham келет экенсиз да, жума күнү. Тугандар жума базарда ham болот экен бул экен. Мына жемпир канчадан? Jempir 200 som. 200 сомдон. Так, тугандар ушундай материалга өтөлүк эми, материал ham кызык. Материал. Bu материал баасы. Материал сизденби? Так, бааларын билелик ака, келиң. Канчадан, канча сомдон болот ата, айта. Эгесиз каякта? Келиң, мага айтып беребесизби?